Mukim ing tiapan rong mong ve asar ke bat jangming ko rai hini arni rakom kichu Vishal Megamart along Perang kya mai ke pha Manja Bazar Committee Arpukimi Kachupek Pontu Karbi prime time along pen deliver ban kropi khado ko ve phanta kardam pajar iklom nan bir tang ton pen rj tha rukasan arni pen ki pang cheng rong ki majutang karbi ham phang along pini arnianta dolang sar ki chuang thuning thumdam si jangmini phaing koira hini arni mukim ingti rong asar asipong chipong pontang lo Rong mongve rong be rong thak arong asar ove bari mekararat kachetong ang bong mukim ingti rong asarara kom chusi rong mongve arong aphan rong kang thim aman pathi alang liphan mentila arong asar kari gangbura jurasing kisari chakpen sipong mate poho phungsi karbi rong asara kom ki chajutang papleng ponlo sarakom ke chwalang lurlang so arong asar the inglong churop arong asar the pen chenglok pen anamikar ki thiki dinga bang phubang phetung chetong rinti ladak chathan ponmi difu town outpost oc sirach ingti ke rong asar mukim ingti asup Polo. Difu Vishal Megamart apostar ki print ke chok chia jok ong dung ham phang song tumpen pakeng thunang ji puke jong dun pen jangmini phaeng kora hini ani ka zampor phai ke thama por pen pherang ke ama ki padopona birta pherang ke pen birta nang pale Poster ki print ka prek adima long ki print dam ajoksi ki chok che dokok lo pasi Vishal Megamart ahem phupen pherang kyang no jaipon lasi prapjin pen ki chok che doan tar ke pa chok thu jia phan pachini pon thu Karbi Anglong Autonomous Council puadim Karbi Anglong Council ke tokrong ajoksi ki chok dam de dokok lo pota pherang kyang no rata phan dia ka chuhang pon padu printing mistake there lasi machine pun ko mane rectify kurina pura lasi kurilo nanta kuribam langa kate poster ka insect labro aru kadu abe banner long patches lagai bo Difutara lang sudutanga klamalong jangmini phaeng kora hini arni Indian Army tumpen ex serviceman rally ki padopona birta pherang ki pen birta nang pale ex serviceman rally ki padopon amailong manpeng ki do Indian Army CEO Colonel Surat Gupta lapen DC Mridul Kumar Mahanta tum chitong don laso amailong Indian Army along ki klembarim atuma phan archopon lapen karidang Army klembang phwa hema sora tuma phan chutame karchopon padu labang so amailong kado kowe bang pharo pliso se ex Army a hema sora tum chitong dun psi Karbi Anglong ex Army Association a maipu rajan ingtipen pherang kyang no pachini Karbi Anglong ex Army Association along ilialo Anjoning ti lili presiden iglo lili men kaning ye dam jalam kel pelo pini ali nili tum nadak 22 tarik Sunday ni dang nilten ex Army Association along ponke meeting iglo meeting ke chupa tum ke dak 12 garwar rifle alang tum si meeting ke pha lasi lada chief guest alang ni report and si ne pelo GOC sap ti bang di non meeting ta pangcheng bom lo na nitum ning kanang bong pen lada ko pelo dak mesin alam ex Army tu man aya tu pene ke thanji ram gute tu piksi dak chitong gaji pusi lada tum meeting ke phai lo nan malam sopor phanthina pharman birda mangta baniksina Please make your visit in AL Exotics showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu Karbi Anglong. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk
Thilua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ingji. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamo people thalbir talong wangthulo West Karbi along tunglangso St Mary's Mondili along jangmini phain korai isi arni pen inkora hini arni aninia pharman Southern Assam Karbi dinari kicheng sikrungching saimai ki pada ponobirta kanyus along birta nangle Ninia Parman Mai Kipadopon along Reverend Billingson Terang Pen Mai Chipan Puponsi, Jangmini Pine Kora Hini Arni and Mesen Pen Mai Pajut Ponlo. Mai Sekaching Mai Ponke Karbi Dinari Ang Kang Tir Klongpen, Kachari Pen, Anso Se, Arnamapan Ki Kropen and Parta Mundilitin Kaching Turarat Kipa Prangnon Tek Japan Southern Assam, Karbi Dinari Ahem Peter Klong Hem Chartop, Kikim Pen, Kipatang Serak Jiapotak Mailong Cherai Pon, Labang So Amai along Arnam Ang Numan Kidu Reverend, Elizabeth Rongpar, Reverend Samson Teron Lapen, Reverend Samuel Hansiatuma Mundilitin Pen, Mundili Asar Pen, Rong Asar Pen Chenglok, Arnam Amen, Ansusia Pranganat Kipon Tek Japan Pakimang Pen, Arpugido Anatumta, Apora Tingpen Bang Swa Mailong Chitong Dun. Karbi Students Association Manja Branch Sahe Malong Jangmini Pai Kora Hini Arni Manja Bazar Komite Maipu Chunbang Pen Chenglok Kimia Bang Phukachi Pek Pona Birta Kaju Sahe Malong Birta Nangde. Manja Bazar Committee Arpu Kimika Chipek Pontua Bang Photoma Menlake, Baburam Rongpi, Maipu, Radhir Jidung, Dun Maipu, Thon Sing Teron Kong Chunbang, Jitu Hojai, Rap Kong Chunbang, Sarlongki Ingti, Saihem Chunbang, Anondo Rongpi, Dihin Rim Bang Pen Chenglok Bang Cricket Hama Bang Photum, Apan Bang Pu Ingwai Pon Lupusib Birta Rip Dun Long. Karbi Prime Time Birta Bangila Mas Kang Ton Paniklum, Tomithame Kurang Tu.